Aduh, Mang Asep kandi jadah. Kandi tuh meren. Mang Asep. Ayo Megan kandi. Sawah garing. Lain, si Megan kandi. Sawah, tas kedudukan sawah. Megan. Hah? Si Megan monyet kandi. Tas kedudukan sawah. Si Megan. Hah? Si Megan dende budak. Tas kedudukan sampah eta di sawah. Garing. Si Megan. Siapa aning nanya dijawab teh. Tas ngaduruk sawah. Hadir celina. Naon. Kanop. Kumaha? Kanop kieu. Lah, saya mendiuk aing mah lah. Si Megan kandi. Siapa dijawab teh. Tas ngaduruk sawah garing. Si Megan. Aduh, aing bengklong. Si Megan. Tas ngaduruk sawah imananya. Si Megan. Aing Di Pareuman. tanya si Megan, sia. Di Pareuman bisi kahuruang kasaraya tas mareman sawah. Si Megan kandi. Aing mah nyaho itu kedurukan. Kitu teh. Aing pan tadi larinya kata. Tas melem sawah aing mah. Waduh, aing pan tadi lari. Nah, ke pasar. Ayo, aing ngomongan ke Mang Asep. Aing teh lari ke pasarnya. Ayo bus gede warna burem. Nah, mijen kresek. Tah, paling dinon ditangkap. Sugan teh bubur ayamnya. Nun, kurmahan